Pozdrav iz moje kuhinje. Evo danas radim nešto od tijesta, šta će to biti vidjet ćete pri kraju videa. Potkrala mi se greška, ne znam kako ovo dizano tijesto kad sam radila nije mi snimio mobitel. Zašto? Ne znam, ovo klasično dizano tijesto, sve što je potrebno piše vam ispod dole videa. Dakle, eto, najobičnije dizano tijesto. Sad ću da ga pokrijem lijepo sa krpom i ostavit ću da odmara bar jedno 15-20 minuta. Onda idemo dalje. Sad kad je tijesto nadošlo, podijelila sam. Treba mi 3 veličine tijesta. Ova jedna malo veća treba za tijelo. Jedna malo manja, još malo da dodam za glavu. Ne znam da li sam rekla da radim zeke. I jedno ovo malo mi treba za repić. Ovako je potrebno. Sad ću od ovog većeg dijela da napravim spiralu jednu. Koliko ćete raditi dugačko zavisi kolike zečiće želite da imate. Tijesto fino miriše od limuna, stvari od limunove korice. I sad kad se napravila ovako kao kobasica, onda se uvija i ovaj kraj nam ostaje. Ovako. Od ovog napravim u obliku suze. Eto, najbolje rečeno. I ono se prikači na ovako, ovo ispadne šapica. I onda se sa ili nožem ili sa škaricama ovako napravi. Kad naprave uši. Sad mi je ova loptica malo prevelika za repić. I napravi se jedan mali repić. I sad se to prebaci na pleh. Evo ja ću. Može se i odmah slagati na pleh koji je obložen pek papirom. Evo ovako, sad ću napraviti još ovaj jedan. Ali još je lakše direktno na papiru. Ovako fino umotat. I gdje mi je glavica. I malo doradite da li je glavica malo veća, malo manja. Napravimo uši. I prikačimo mu repić. Evo. I sad za oko ćemo staviti ovako
jedno zrno bibera. Ako imate one kapljice od čokolade ili može se staviti i ovi, kako se ih zovu, i suvo grožđe se može staviti isto. I na kraju se premaže sa razmučenim jajetom. Da bi dobilo finu boju. I peče se najbolje na negdje 180 stupnjeva dok se ne ispeku, zavisi od rerne. Evo, to je kako da napravite male slatke zeke. Za sljedeće što ću pokušati napraviti, to je ptičica. Isto sam razvukla tijesto, s tim da gledam ovu stranu gdje će biti glava, da mi bude malo deblja. I onda uhvatim ovako i napravim ko čvor. Dobit će, meni se malo nešto krivi. I ovo tijesto mi je prekislo, jer je tolika vrućina ovdje kod mene. Dakle, samo se napravi čvor i provuče se. Da se tu gdje je kao glavica, ovako vodoravno, malo se zareže, da bi se napravio kljunčić. I kao i kod zeca, umjesto za okice se stave 2 zrna bibera. A za repić se malo pritisnete ovako. Repić i zareže se. I naša ptičica je gotova. Nadam se da će i ostati takva u toku pečenja. Dakle, na glavici se oblikuje kljunčić. Dva zrna bibera, ova neka debeljuca. Rep ovako malo se pritisne da se napravi, da se spljošti malo. Zareže i normalno na papir za pečenje. Njih isto se premaže. Ovo mi je ona prva, pa se sva nešto iskrivila. Aj, nemoj da me osramotiš sad. Ako treba, malo doradite. Kaže, meni ovo tijesto je tako dobro izašlo, raste ko ludo. Može se ovako i sa škaricama malo zarezati, premazati normalno jajetom
i koji zeki se peku na 180 stupnjeva dok ne budu pečeni. Pa ćemo da vidimo da li će ovo da liči na nešto, pošto ja ovo, eto, igram se prvi put. Sad ajde da probam da napravim i zaljubljene ptičice sa 2 glave. Znači treba jedna duža, ovako kobasica, i jedna malo kraća. Ne znam da li se to dobro vidi, da probam na ovu stranu. Dakle, ova jedna se stavi u slovo U, preko nje se stavi ova manja i ispod ovog jednog se izvuče jedna ptica, jedna glava i druga glava. I postupak je kao i kod onih ptičica, napravi se kljun. Sad na šta će to meni da liči kad se ispeče, to ćemo da vidimo. Dakle, isto se napravi kljun, stavi se biber, napravi se rep i to bi bilo to. Eto, da se ne kaže da nisam probala. Evo, i naše zaljubljene ptičice su spremne. Kažem, valjda će to da ispadne kako treba. Inače ne bi ja to radila, nego me moja komšika zamolila ako radim da napravim i za nju, pa pošto smo to prošle godine planirale nas dve da radimo i eto, nešto nam se nije dalo, pa ajde da ja sad napravim. Idem i s njima u rernu, a one zeke su narasle, ispale su mede, a ne zeke. Evo, zeki su ispečeni. Ja sam ovdje u čaši razmutila malo vruće vode i meda i sad ću s njima da ih namažem sa tom mješavinom. I da bi dobile sjaj i da lijepo tijesto bude još slađe, pošto za Uskrs mora biti slatko. Moj muž kaže da ovo nisu zečevi, da su ovo ždaje. Pa sad, ako je njemu za vjerovat, onda su ždaje. Dobro, malo su mi se izvitoperili. Njuškica im je nestala. Malo sam šepetljavo radila. I sad kad se ispeku i one ptičice, isto ću tako i njih da premažem. Pa da vidimo kako su i one ispale. Evo, ja sam se nekako izborila i s ovim zečevima. Evo ga. Ovo je zeka. Ovo nekako najviše mi ovaj liči. Meni je najbitnije da mi se ne razdvaja glava od tijela i rep. Trebala sam kad sam ovo stavila malo napraviti njuškicu mu, ali eto, nisam. Sad da vidimo ptičicu. Ovo je ova jedna ptičica. I ovo su ove dve ptičice. I jedan savjet, pogotovo ako imate djecu, nemojte ovo mazati s medom, dosta se lijepi za prste.
tako da vam ne umažu i sav namještaj sve dok budu jeli. Možda je dovoljno samo malo šećera i vode da se razmuti, možda med je prejak. I tako, evo ovo mi nekako najmanje ne liči na pticu. Nešto joj se sve kljun izvitoperio. Pa da vidimo evo tijesto kako je, pogledajte. Predivno. Toliko je zahvalno da se s njim radi, da nemam riječi. Stvarno vam preporučujem. Mogu se raditi i one pletenice od ovoga. Možda dodate malo suvo grožđa unutra ili neko kandirano voće po svom izboru. Stvarno pogledajte, diše, tijesto diše. Ukus je fenomenalan, osjeti se fino limun, pravi uskršnji kolačić. Evo, nadam se da sam vam pomogla i ovom prilikom želim svima koji sutra slave katolički Božić, izvinjavam se. Evo i da napravim odjavu. Ja sam se izborila s ovim tijestom nekako. Evo ovo su ove dve ptičice zaljubljene. Evo ga ova jednoglava ptičica. Ovaj mi zeka nekako najbolje ispao. Pogrešila sam, tu sam trebala malo napraviti njuškicu i izdubit. Ali dobro, ajde sljedeći put će biti bolje. Meni je najvažnije da mi se ne razdvaja glava od tijela i rep. Evo ja sam tu prepolovila jedan, u stvari nisam prepolovila, nego ovo je druga odjava. Pogriješila sam u onoj prvoj, pogledajte tijesto kako je fino mekan. Ja vam preporučujem stvarno ovo tijesto i za pletenice i za one sa jajima, šarene i ne znam, samo unutra dodate malo ili kandiranog voća, suho grožđe, ono što god vam je drago. Uglavnom, kažem, ja sam stvarno zadovoljna s ovim tijestom. I sad bih željela, eto, ovom prilikom da svim vjernicima, svi koji sutra obilježavaju Uskrs, da ovaj put ne pogriješim, pošto sam u prvoj najavi čestitala Božić, svi koji slave sutra, dakle, Uskrs, najveći kršćanski praznik, da ga provedete u zdravlju, veselju, sa svojim najdražima i da vam i sutrašnji dan kao i svaki naredni dan budu veseli, da budete s pozitivnim mislima i kao što vam uvijek poželim, što želim sebi, duplo više želim vama. Hvala vam što me pratite, hvala vam što ste uz mene i pokušajte. Evo, ovo stvarno od srca preporučujem, ovo tijesto, kažem, za bilo šta. Još unutra mogla se i od naranče kora staviti i kažem, ko što inače radite, ali stvarno omjer je fenomenalan. Do nekog sljedećeg recepta šaljem vam bezbroj zagrljaja i poljubaca iz moje skromne kuhinje i još jedno sretan Uskrs.